Olivier Nduhungirehe, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. La guerre dans l'Est de la RDC se poursuit malgré les différents accords signés depuis le mois de juin à Washington et à Doha. Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru atandukanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko nta bihano bishobora kubuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite umugambi wo kuruhungabanya. Des discours de haine. Et donc, le président Tshisekedi signe un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiranye n'umunyamakuru David Bache ugahagarariye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI i Addis Abeba muri Ethiopia kuri uyu wa 12 Gashyantare 2026 yasobanuye ko ikibazo u Rwanda rufite kuri leta ya RDC ari uko ikomeje gufasha FDLR. Yagize ati Urasirazuba bwa RDC hari ikibazo cya FDLR, abajenosideri bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994 basigasiwe bafashwa na leta ya RDC binjizwa rero mu gisirikare cya RDC. Niyo mpamvu rero hasinywa amasezerano y'amahoro ya Washington. Leta ya RDC rero yemeye ko izasenya FDLR, u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi de défense. Donc les FDLR est une question importante qui est au centre de ce conflit et qui doit être. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje ati bityo rero FDLR ni ikibazo cy'ingenzi kiri mu izingiro ry'aya makimbirane kigomba rero gukemurwa no gusenywa ndetse nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. La FCM23 est un mouvement congolais soutenu par le Rwanda. Il y a des intérêts communs entre le Rwanda et la FCM23 et ces intérêts communs. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya tariki ya 11 Gashyantare yatangarije iyi radio ko u Rwanda ruba rushaka ko intambara yo mu gihugu cyabo ikomeza kubera Kongo rushaka inyungu z'amabuye y'agaciro y'abanyekongo. Ni ikiganiro n'ubundi twagejejeho ku munsi w'ejo, abataragikurikiye banyarukira vuba ku rukuta rwacu rwa The Quick Times News. Icyo kiganiro kiriho. Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko rero ibyatangajwe na Muyaya ari ibinyoma kandi ko abikora abigambiriye mu gihe rero leta ya RDC ikomeje gufasha FDLR nyamara yakabaye iyisenya nk'uko yabyemereye rero i Washington muri Amerika kuva muri Kamena 2025. Endémique de la RDC. Je signerai demain matin. Savez-vous qu'en 2012, en 2013, il y avait aussi des sanctions contre le Rwanda? Umunyamakuru yabwiye Minisitiri Nduhungirehe ko hari abari gusabira u Rwanda ibihano kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gufata icyo cyemezo vuba cyane. Mubaza niba adatewe ubwoba n'ibyo bihano. Yamusubije ati yaba ibihano byakemura ibibazo bitarangira byo muri RDC nasinya nejo mu gitondo. Urabizi ko muri kuri 2012 na 2013 nabwo u Rwanda rwafatiwe ibihano. Ese ibyo byakemuye ikibazo cya RDC cyangwa se cya 2023? Oya, intambara yubuye nyuma y'imyaka 8 mu Kwakira 2021. Et c'est pas le sujet. Le sujet est de régler le problème congolais à la source, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes. Est-ce que les accords de Washington finalement... Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko aho ibihano byaturuka hose bidateze kubuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo n'abarutuye barwo, kuko rero rudashobora kwemerera ko FDLR isubiza abanyarwanda mu bihe by'icuraburindi banyuzemo mu mwaka wa 1994. C'est ça que nous avons appelé aux États-Unis et même à l'Union africaine, à la médiation africaine pour régler cette question sécuritaire, ce qui va ouvrir la voie à une mise en œuvre. Mu magambo yiwe Nduhungirehe yakomeje agira ati kuvuga iyi nkuru y'ibihano nk'aho byakora ibitangaza nta shingiro bifite. Nta bihano muri iyi si nzima byatubuza kurinda imipaka yacu no gukora ibishoboka kugira ngo abaturage bacu batazongera gusubira mu buryo batewe na FDLR mu 1994. Puisque votre pays, le Rwanda, se coordonne avec la FCM23, n'avez-vous pas un rôle à jouer pour faciliter cet accès humanitaire? Oui, la MONUSCO a un dialogue. Yagaragarije umunyamakuru ko mu isi buri wese agomba kwikorera
umusaraba we bityo ko leta ya RDC igomba gukemura iby'abaturage bayo ihereye mu mizi aho gukomeza kubyegeka ku Rwanda. À la FCM23. Donc les autorités de fait qui contrôlent la région sont en contact avec les organisations humanitaires. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse mu mpera z'Ukuboza 2025 igaragaza ko nyuma yo kwemerera gusenya FDLR leta ya RDC yaciye mu gikari isezeranya uyu mutwe w'iterabwoba ko itazubahiriza iri sezerano ishingiye ku kuba uyifasha kurwanya AFC Il y a une médiation africaine qui est toujours en cours. Il y a la médiation américaine, la médiation qatari qui sont aussi nk'ibisanzwe turakomeza tukugezeho updates zitandukanye zijyanye n'aya makuru cyane yuko muri Ethiopia hari inama iri kuhabera. Kora subscribe hanyuma rero ntucikwe n'amakuru tukugezaho umwanya umunsi ku wundi. C'est moi qui vous remercie. Twihuse cyane rero Kinshasa Anglikani yibukije Tshisekedi ko atagomba guheza AFC 23 mu biganiro by'abanyekongo. Itorero Anglikani ryibukije Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ko atagomba guheza ihuriro AFC 23 mu biganiro by'amahoro bihuza abanyekongo kuko ibyo byatuma amakimbirane akomeza. Tariki ya 31 Mutarama 2026 Tshisekedi yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri RDC ko niharamuka habayeho ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo leta ariyo izabiyobora kandi ko atazemera ko abakoreye ibyaha abanyekongo babyitabira. Ubutumwa bwa Tshisekedi bwumvikanishaga ko AFC 23 ihejwe mu biganiro by'abanyekongo kuko leta ya RDC imaze imyaka myinshi mu bukangurambaga bugaragara ko iri huriro ryishe abaturage benshi rikora n'ibindi byaha bikomeye. Binyuranyije rero na gahunda y'ibiganiro cyangwa se y'igihango cy'abanyekongo n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari imaze rero igihe itegurwa na Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani kuko aya matorero agaragaza ko kugira ngo amahoro arambye aboneke nta munyekongo ukwiye guhezwa muri ibi biganiro. Umunyamabanga mukuru w'itorero Anglikani muri RDC Reverend Eric Nsenga yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bidaheza imitwe yitwaje intwaro kuko ari byo byatuma intambara zahagarara abenegihugu bakiyunga igihugu kikongera kwiyubaka. Mu magambo yiwe yagize ati ukudaheza dusaba isi igihembo cy'abanyabyaha ahubwo ni uburyo bwo guhagarika intambara zisubira. Amateka agaragaza ko ibiganiro bikurikirwa n'ingamba zihamye byatanga igisubizo kirambye nk'uko byagenze Sun City muri 2002 na 2003. Reverend Nsenga yagaragaje ko aya matorero yombi agishyigikiye ko AFC 23 yitabira ibiganiro bihuza abanyekongo. Asobanura ko ariyo mpamvu intumwa yazo cyangwa se intumwa zayo zagiriye uruzinduko igoma mu ntangiriro za 2025 zikaganira n'abayobozi b'iri huriro. Mu magambo yiwe yakomeje agira ati nkuko gahunda y'igihango cy'abenegihugu cyatangije hamwe na Senko ibivuga kudaheza bigomba kureba abari mu makimbirane bose barimo n'abafashe intwaro. Iyi niyo mpamvu rero twagiye igoma mu ntangiriro. Guheza rero aba bantu byatuma ikibazo gikomeza ntihasinywe amasezerano afatika. Perezida wa Angola João Lourenço ndetse n'abandi bahuza b'abanyafurika bakomeje gushishikariza ubutegetsi bwa Tshisekedi gushyigikira ibiganiro bidaheza ariko ntawamenya niba buzava kuzima. Ntago tuzi nimba rero ubuyobozi bwa Kinshasa buzava kwizima ariko Kiliziya Gatolika na Anglikani bishyigikiye ibi biganiro bidaheza ndetse birumvikana ko bishyigikiye uyu mutwe wa 23. Reverend Nsenga rero yagaragaje ko guheza uruhande ruri mu makimbirane bituma rero aya makimbirane adahagarara. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe. Kora subscribe utarayikora dukomeze tubane 5 kuri 5 mu makuru atandukanye harimo na update nk'izi ngizi.